Spoj ovčarstva i govedarstva na farmi porodice Savić nešto je što može doneti zaradu. Vodimo vas na ovu farmu gde se gaji oko 70 grla krupne stoke. Na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Savić iz sela Kaševar trenutno se gaji oko 70 grla krupne stoke, a polovina od ovog broja su krave na muži. Ima svečega, simentalaca najviše, posle malo hoštena, malo brown svisa, tako da sve skupa izlazi na taj broj. Koliko litara mleka se ovdje dnevno proizvodi? Pa litara mleka se proizvede oko 400. Nekad manje, nekad više, ali u proseku toliko. Na koju rasu ste najzadovoljniji? Pa najzadovoljnije sam na rasu simentalac, zato što jeste da ima malo manje mleka, ali su malo krave otpornije, malo duže traju, telad su malo bolja, tako da sve u svemu one su i brown swiss nisu loše isto. Što se tiče, imaju, dobra su i junad i dobar je mlečni, dobro su mlečne, mislim. Hranu za stoku proizvode sami na svom imanju na površini od oko 50 hektara. Kao mladi ljudi koji su odlučili da budu sami svoje gazde, zadovoljni su postignutim, iako posao kojim se bave iziskuje dosta rada. Taj rad na farmi bez ljubavi prema životinjama ne bi doneo toliko uspeha. Pa može da se živi, ali velike su obaveze. I ne biva ništa preko noći, mora konstantan rad, dugi niz godina da bi nešto bilo. Znači preko noći ne biva ništa, ima nekad uspeha dosta, nekad padova dosta, znači to je živa stvorenja, živ svet, danas jesi, sutra nisi, znači može krava da se oblizni za noć, može da propadne, sve u svemu jedno drugo vuče, ali uglavnom mora samo dugi niz godina i konstantan rad. Savići su iskoristili potencijale koje imaju, pa se paralelno bave i ovčarstvom. Ima lepih uslova oko kuće, sve je zagrađeno u električnom pastiru, tako da ovce celog leta pasu blizu kuće i u ogradama, pošto nemamo vremena da čuvamo. Ima nekih lepih uslova za 40-50 grla, tako da smo to povećali. Rasa je sjenička, uglavnom 90% sjenička, ima malo 2-3 vlašićke pramenke, ima nekih domaćih 3-4 se od ranije uzdržalo, tako da oko 50 grla ima, 40 ima u matičnija, 42. Ovčarstvo po meni je najisplativije. Samo treba velik prostor i veći broj grla, tako da i dokolan čobanin. U ovom gazdinstvu, koje je za primjer mnogima u Topličkom kraju, razmišljaju o povećanju stočnog fonda.